höfuðið líka. Og það 34,5. 34,5. Да, головка. Svona. Og það í lagi að ég setja hana bara í föt? Можно я ее одену? Да. Я. Sjáum við. И там у меня и шапочку, да, можно? Hún líka með hérna húfu. У меня есть шапочка. Hún búin að pissa, sé ég. Она уже пописала. Вот, это сайт. Красивая, сайт. очень красивая. Видео сделать, я говорю, посмотрю. Я делаю видео сейчас. Þú ert svo sætt. Nú er ég bara aðeins að skoða upp í munnin hérna. Смотрит в ротик. Góminn hennar. Очки какие там? Góminn alveg. Она с закрытыми глазами. Þetta er feitt gómur, já. Og þetta svo. Hún lokar auðvitað því það Матушка поила молозиво, да? Sko litli daman. Hún veit ekki. Þú ert bara rosalega fín. Ha? Все Og svo kemur læknir хорошенькая. og skoðar hana fyrir heimferð. Доктор придет ее осмотрит до того, как вы пойдете домой. Allt í lagi. Og allt í lagi. Og ég ætla að mæla hjá henni hitan. Она померяет температуру. Og telja sko öndununa hennar af því að þú ert það sem kallast GPS-beri. И посчитает. Streptokokka. Можете видео выключить и еще там другое делать, чтобы было короче. Хорошо? Og